نداء الإسلام. الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waktu ini insyaAllah subhanahu wa ta'ala mga palanggungan agama Islam murah-murahan yan daka modong ta si musugpat hatiranan sin pengajian na to insyaAllah subhanahu wa ta'ala waktu ini sumud kita niyo pahambok surah amuin pagtawagon surah At-Tariq. In surah At-Tariq, inilong ta hangpo tagpito ayat. Ini demikian surah Makkiyah, matarang long ta masawah in katan sin surah Makkiyah, ini long ta hipag-ubat sin akidah sin kita manusia kalau-kaluraman inyaun umuli diha lauman singgumi ini muna-muna supaya way sakit ka na naman dito ha adlaw gana-gana na inyan kataan subay sadya in tiap-tiap hamuk din kato taniw magbuliraya amoy in maganggaw ta doon ha amoy in ini yang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala piara hapamhu nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amuin doon hayaon laung ta injimatu ha mga sila doon ha Makkah amuin nang himuting Rasul sallallahu alaihi wasallam di sila kumahakad sin aunin pag inibuhi magbalik bang ubos na miyatay iban simpagtungbas. Na ini ni katantan, ang bukid to rin nga mga ini wayron pag-iman lang tasim mga sila. Na inyan katantan, jumatura ing katan, wayron hikatapok ang sulag uno rin nga amuin kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala pajatuhun, ing katantan jumatu, way makaagpang kaniya. Bihan. Na ring hasura ini biyata kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala muna daing ha parman niya Bismillahirrahmanirrahim was-sama'i wat-tariq wama adraka mat-tariq an-najmu ats-tsaqib in kullu nafsin lamma 'alayha hafiz وَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ. Doon ay nisiyapahan sin Allah subhanahu wa ta'ala pa langit iban damikyan siyapahan niya pa pagyanon lang niya tariq. In was-sama'i wat-tariq doon hay ni siyapahan sin Allah subhanahu wa ta'ala pa amuin langit iban sim bituon amo na yung pagyanon doon hay ni bituon amuin lumahil hadya siya bang dum bang adlaw malawa siya biyan bukon siya malawa maig doon sumakawa yaon da
na kalubaha in siya kalabawan sin silak sin suka bang adlaw amo hindi takakitaan. So makawa bang dum lando siya masawa inyan sampay amoy in laung ta magkahinang ini pangitaan si manusia bihan bang hakatigid luman na bihan sin dum amuin pangitaan nila bang haunin tujuhon nila hawaktu bang sila manaw ka amin dum bihan hakatigid luman sin dum pasal sin amin sawa sin amin bituon yento nabiyita doon na yun si mga magtatafsir uno-uno lang niya in amin ini dum jumato siya atawa dumatong siya bang dum hadya pagtawakon siya Tariq. Kadnain Rasul sallallahu alaihi wasallam doon haon biya sa pantun pangasubo para Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ma adraka mat Tariq. Uno lang sin Allah subhanahu wa ta'ala in panghati mo sin pag-ianong Tariq. Ubos doon haon pangasubo ini jawaban da sin Allah subhanahu wa ta'ala impag yanong Tariq lang niya an-najmut taqib amo na in bituon amoy in lang ta simisilak bihan amoy bang siya doon hayaon timigidlom na indum na gumawa na insilak niya amoy to na inikatan hambok kiniring ha mga nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala piyasampay paipon niya supaya doon haon makapamintang imano siya sin in siya at inamano siya biakato wayron hadjarapat suway siya muy paamuyin tagda po sin uno-uno nakita niya kaya sa akupan niya halawon sing gumiini sabab wayroon hang sulag uno-uno maawon bang way nagpaawon kaniya. Inyan, muy sadya madto pa amoy in nagpaawon kaniya. Asabab yan, uno-uno pakaradyaan jumato. Laung ta, amoyin kalaggoan, laggoon si mano siya, inyan katantan, hambok ding ha mga kasaan si mano siya. Subay hadya ilaggoon mo, amoyin nagpaawon sin amin liaggo mo yaon. Sabab siya in nagpuunan sing katantan pakaradyaan halaw man sin gumiini. Na doon hayaon ini giyanapan sin Allah subhanahu wa ta'ala in kullu nafsin lamma 'alayha hafiz. Ini manusia biakato at iniya amuinin pagyanon lang niya jawab al-qasam. Amuin tiujuhan hangkanin Allah subhanahu wa ta'ala siyapahan niya. In amuin langit yaon, iban sinamin bituon na sabot yaon. Amuin maksud doon haon na supaya makapangannal kita. In kita manusia damikian biya da sinyaon piyapan jari rasin Allah subhanahu wa ta'ala. In tiap-tiap piyapan jari sintuhan na Rabbul Alamin. Aun kabayaan niya. Patujuhan sin uno-uno kabayaan niya piyaon. Bihan. Naman jari in manusia, pagka siya, amin, laung takiya tuntutan, sinsara sin Allah subhanahu wa ta'ala, tumunay sin, pagtag-ipon harap kanya, na inyan katantan, subay isabjakahan sin ipon, inununo na pakaradyaan, amuin naparasin Allah subhanahu wa ta'ala, labay ring ha amin daak sintuhan na Rabbul Alamin, amo na impamuho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amo hindi kita manjari migday nga uno-uno na pakaradyaan na pasampay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab amo aon in kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala mapajato na to hakabuhi na to. Sarta inyaon katan bistahon sin Allah subhanahu wa ta'ala dayin ha mga amoy in lutuanan na to dahon pahadarat sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Na, doon ay nibiyita sintuhan na to Rabbul Alamin, in kullu nafsin lamma 'alayha hafiz. In tiap-tiap ginhawa, at tinibiyak kato, tiap-tiap ginhawa, aun doonhan, ini,
piapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala dengan mga malaikat amuin diaak niya magjarah sin amuin kignut kahiwal sin manusia biakato. Bihan. Na, uno hinangon niya yaon. Hinangon nila sin mga malaikat yaon amuin ini urulon nila hisulat in kignot kahibal sin kita alaw man sing gumi ini. Daing hawak to in kita maakil balig na. Hati niya in kita amuin maabot na in wakto kugdanan na kita sin hukuman sara subay na to nahikatunay in ini yang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala hangan in kita niyo ipon niya. Kitaon bang in kita nagtag-ipon da kaniya atawa wala? Bang in pakaradyaan katantan piara ka to bat in yaon katan lutuhon na to hakadar kakausan na to di hakabuhi na to amuyan in amuyin kabayaan ingaton sin Allah subhanahu wa ta'ala bukon lang ta imaksud doon haon hangkan siya nagda ka malaikat bat in yaon lang ta malipas din ha panghati sin Allah subhanahu wa ta'ala ibang pangingat di kaingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala sa inyaon hasupaya kasaksian sin piapan jari sin Allah ta'ala dugaing deng hamanusia injo matu labi-labi na to di manusia magsaksi sing ginawabaran niya haadlaw dana ka na sabab sumaksi in udyot pamarananta ini labi-labi na in pitu ang gauta amuyin laung ta diaak sin Allah subhanahu wa ta'ala pasujudun kita harapkan niya hapitu ang gauta na ingyan hati niya inudyot pamarananta ni kataan sumaksi hakataan sing kakahinangta. Hati niya in kataan tan kignot kahiwal ta ini kataan wayroon malitas inyan kataan tan hikasulat sim mga malaikat. Amo na in biaita sin Allah subhanahu wa ta'ala ha ini dugaing ayat wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin. In tiap-tiap hambuk den kaniyo aw niyan nagjajaga kaniyo na pag-ianon kiraman katibin. Amo na in dua malaikat magsusulat sin hinang marayaw in hambuok amo na magsusulat sin amuin amal mangi lang tapyag mangi sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na amo yan to. Naman jari doon hayan lang ta subay hadya kita halawm ayat dahing hawakto pa wakto sa kaino yaon in amuin pangannal halawm sin ini ginhawawaranta sin inyaon katantan subay hadya labay ring hapag ayad hasupaya di kita makatipun sin amal amuin piagmangi sin Allahu subhanahu wa ta'ala amuin subay imut-imuton nato hinangon ingkatan amuy in inipiag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya in kita amuy in hikapag bansag tay kapag kugkuyag tarituha hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala in kita hambuok deng hamanga ini laung tamya makad habautan sara niya sarta doon hayaon labi luwa na tuod amuy hikapag bansag kita sin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na, ubos lang niya roon hayaon, biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala sumuno ayat ikalima, فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. Biyaytaan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin hipapangadnal kato marayaw, ingin hawawaran tabang daindiin siya limahil. Daindiin kita na hinang manusia. Biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala, khuliqa min ma'in dafiq. In manusia biakato piapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala raing haamuin tubig long niya amuin mapit yaon. In tubig mapit biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala daindiin siya gimua yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Gimua siya nagmisla in dua tubig giwaan
daing haamoy in sulbi. In sulbi, amo na in amoin bukog long ta hatay kod sin ini usog doon haon gimwa in taraib amoin tubig daing haamoin babae long ta gimwa daing di haamoin ini bukog niya yari hadakal niya. Na, amo yan. Na, o siya on beta kato taniyo. Deng haamin pagjaga sin mga malaikat, doon hayan. In, manusia di makatapuk. Singkataan pakaradyaan niya. Di halaw man sin uno ini. Sabab, doon haon hawak to dito na hadlaw akhirat, bukisan na sin Allah subhanahu wa ta'ala in amoy in rahasya sin bigi jantong sing kita. Bang uno in tiya tapok si manusia doon hawak to yan, bukisan na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hawak to yan. Hati niya uno in tiya tapok doon, gumawa na hawak to yan to. In biyayta sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Amunin parman niya, yawma tublas sarair. Haamin adlaw kiamat, launta, ini bukisan na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nahasabab yan, tiyan turun hay nikato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, sin inkatan biyayta niya. Hipapasampay ha Rasul sallallahu alaihi wasallam, inyan katan jumatu, biya na sin pag ini buhi puas daing hakamatay, iban sin pagtungbas, doon hayan katantan jumatu siya, sabab in biyayta doon haon piyang himuting si mga sila ini bangsa Quraish langta kampung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, piyang himuting nila sin banglong niya magkaputo-puto na in bukog bihan at niya mainang naabu wayron na at ini halawon sin pangannal nila inyaon katantan wayron na bingan sa sumakawa doon hay ni in pakaradyaan ini bukon ini ma hunit ta Allah subhanahu wa ta'ala karena misaning kita manusia piya panjari ring haway na paunda biya din nin asal aun papagbatukon sa Diyasin Allah subhanahu wa ta'ala hindi jumato hindi siya makabalik munambiyita niya innahu ala raj'ihi laqadir in Allah subhanahu wa ta'ala in pagbalik niya ring amin launta ini dihilan niya kabuhi asalan deng haway na inyaon kakausan maluhay ka niya yung pakaradyaan yaon ayaw pa kalong ta inyaon asal yaon na misan indeng haway bukon wala da kayo hinitanin Allah subhanahu wa ta'ala nagpaon bihan nasa obed to laong niya roon hayan yawma tublas sarair hati niya roon hayan yung pagyanon doon amo na yung amal sin manusia marayaw iban mangi gumawa na roon sampay sin amuyin halawm simbigi jantong sing kita tiyatapuk doonhan kaingatan na ha maabutin waktu yan mahita sabab aun ding ha mga amal sin kita manusia bistahon sin Allah subhanahu wa ta'ala amal amuyin huna-huna hadya simbigi jantong wayroon niya kaya pag ini ang gautaan sa sumakawa pasal sing kusog sinamiin ini niat niya amuin doon hayaon dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala laungta pahala sa lagu-lagu bihan biya sin riwayat Ibnu Abbas laung niya man hamma bihasanatin falam ya'mal ha katabalahu hasanatan kamila wa in amila biha kataba lahu asyara hasanat ila sab'umiati dha'ib. Nakita ka yan. Inyad to, in piagbidaan niya, sin amoy in paganggautaan mo, iban sin huna-huna mo sadya, tiniya niyat, maksud pamarayaw, piagmarayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala, sumagawa, wala kaya paganggautaan, doon hayaon, jukup-jukupan in tutungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sumakawa, bang inyaon kataan, bat iniiyakaran sin udyot pamaranan, piag amal,
Iniyat niya yato tungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala hangpu karayawan bang hangpu karayawan yaon amuin laung ta diajakan niya marayaw piaamon niyan hinang niya roon patudyohon pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta iban pag-ayad doon hayaon na lipaton pa sin Allah subhanahu wa ta'ala inhang po yadto papitong gatos kalipat in amoy in karayawan hirhil sin Allah subhanahu wa ta'ala na banglaw niya roon haon in hunauna niya pamangi in hamma bisayya walam ya'malha katabalahu hasanatan kamila. In siya, hati niya, nag-angan-angan siya sinamun hinang mangi, piyak mangi sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa sumakawa, wala niya na hinang, jukop, hisulat, hipasulat sin Allah subhanahu wa ta'ala, ammal kaniya marayaw, jukop-jukupan. Sabab may ta, biya na sinagi, ini jagahan tahakabuhi ta, amo na inpiang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang tahinangon, dunhan pahala balkala-kalaan hiril sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya na sinya to misanin niat sadya asal sulat na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na in amuin hinang pianglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala di manjari sulangon. Bihan. Nabang wala na hinang jukup-jukupan dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala karayawan. Amin wala mo na hinang. Sabab kamaksuran niya inyad to kalau kaya tumtuman mo ba't inyaon mangi, timangkis na kaw, hambuok daing hamanga ini tutungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala haipon niya, amin umukat daing hinang mangi. Nayad tuway mo pa na hinang, nagniat kaw, pag-ubos sa roon doon, imukat kaw, wala mo na tiyunayin pag hinang kanya mangi, tungbasan da kaw sin Allah subhanahu wa ta'ala pakarayawan, jukup-jukupan, wayrong kulang ni. Na, bangyaon doon haon mahinang niya, wa amila biha katabalahu sayyi'atan wahida. Isulat kaniya hambuk bangi dah, hambuk dah. Hangkan nalong si mga kaulama anta magian nakapakain na inakal sin manusia, in pangannal sin manusia, in hinang marayaw bang niya paganggaw taan lipaton sin Allah ta'ala in hambuk pahangpu. Ubus in mangi bang niya na kaya paganggaw taan in mangi isulat da kaniya hambuk tangian. Nabiya dilong niya kaagi makaraog pa in hambuk kahangpu. Nakapakain nakal si manusia. Kanadaran pag-ianon kita halam sin Quran mahamul niya. Apala ta'kilun may ta niyo rin pagpakayo ni nakal dihil ko kaniyo. May ta ka mo rin makapikil. May ta ka mo rin makapangannal. Amusan. Nabihad to in amuin biyeta kato. Naman jari doon hayan in damikyan labi-labi na ha amuin pagjaga si mga malaikat amuin di tuod makabutas kato. Labi-labi na tuodin dua waktu biyayta kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amo na in waktu pagsubli sin mga malaikat jumakasin amal na to. Haunin waktu yan. Amo na in waktu subuh bihan iban sin waktu asar. Mahita sabab inyaon katan kasaksian sin malaikat migha waktu yaon ini sumakat pataas langit magdasin amal mo sin nahinang mo sindum pag-ubos bihan pag-abot isab sin sambahayang asar yaon mig na isab inamuin malaikat di makakay mo sin adlaw yaon katantan doon hayaon pag-ubos inyaon damikyan di damig sa kainuri katunay in sambahayang asar at inabihad tura sabab uno bang intiap-tiap malaikat sumakat na pataas sin langit, umasuwin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang uno in hinang lang niya sin ipon ko rito.
In mga malaikat amin diaak niya magsulat sinammal yaon sarta in mga sumasaksi ha mga kakahinang sin ipon niya doon hawak yan long niya bihan di matong kami maun kaniya nagsasambahayang tiyay kuran na mo siya nagsasambahayang da hati niya in amuin mahina at yaon nagjaga kay mo sindum in akin niya bihad to di matong kami sin sambahayang asar nagsasambahayang manjari minig kami sin sambahayang subuh puas sambahayang subuh nagsasambahayang damik yan da isa binamuin long ta magjajaga sinadlaw bihan long niya di matong kami sin sambahayang subuh nagsasambahayang minig kami sin puas sambahayang asar nagsasambahayang da amo adtuin sa lingkat-lingkat amuin record long ta atawa amal mahinang sin hambuk ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala mayta sabab ini amal umul hambuk pa Allah subhanahu wa ta'ala mo na sambahayang in tanda niya misal mo nahinang ingkataan amal doon hayan bang wayroon sambahayang mapalso ingkataan amal mo bihan nabang inyaon katantan hiwutang ta in amal mo wala mo ra naubos kataan hinang sumakawa yaon doon haonin sambahayang na inyato aun pa waktu bang marayaw impagdamo Allah subhanahu wa ta'ala ini makaingat sinyan amoy in ikaw puason kaw sa mga pakaradyaan sabab kaingatan niya bang unun matukay mo bihan hari pa kaw himinang kaingatan na siya Allah subhanahu wa ta'ala bang unin hinangon mo sampay maubos kaw makapadyato kaw sin hinang mo kaingatan na siya Allah subhanahu wa ta'ala bang unin jumato nga sabab yan intuhan Rabbul Alamin kaingatan niya iban siya rin magbabaya bang inyaon katan long tahisulat ka doon hayaon amuin di na siya mapapas at tawain siya manjari pa in nakasusulat papasun sin Allah subhanahu wa ta'ala mayta sabab nagbayta intuhan nato Rabbul Alamin yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab in Allah subhanahu wa ta'ala makajari siya in siulat na hakadar sin ipon niya bihan kaya sulat na ingkatan pakaradyaan manjari niya yaon pindahan manjari yaon ingkatan yaon maamuin ini mapindah sumakawa daing day sab kay mo impuunan sabab ikaw jajakahan sin mga malaikat bang marayaw impagdamo nakaamuin hinang mo doon hayan na amo na hisulat katanim marayaw bihad to sabab in kita ini na hakadar siusulat kato asal ingkatan mangiibad sin marayaw tiap-tiap manusia aun siusulat sin Allah subhanahu wa ta'ala pakaniya sabab mayta aun sulga ta siusulat para kato aun narka ta siusulat para kato manusia bihan katan nabangin maurul mo dan harap pasulga dunhan hati niya kaya tunay mo yaon katantan na inyan parihara kau sinamal mo yan bihan hati niya ba't amo ni mamarihara kay mo dahing pahalawm sin pakuburan amo na injo maka imibad kay mo kan nabi ita kato sambil sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ini amal sing kita bihan ini malasakato kalasahanta na tu malasa kita halta ta malasa kita ha kampung ta bihan malasa kita ha ini amal ta angkad na kita magtuyo maginang na inyan katantan in pakaradyaan yan in alta yaon kaukan si manusia sa sumakawa bang matay ni manusia na hibiin mo na yaon sarta pagbiin mo yaon di mo marapalom kubul bihan magbiing inyaon misan pan mga ini kay man pajiruin naghatod kay mo pakubul
yaon alta mo yaon katantan, magbing yaon katan, insa sa katan yaon, di na makadkay mo palawom kubol. Bihan. Iwan sing kampung mo kalasahan mo katan, malasaray sabkay mo, magbing da. Sumakawain amal mo, mo na makadkay mo palawom sin pakuburan mo. Di ka pasaran. Bihan. Daw nga rito hadun niya, ninakuin niya makadkay mo, di mo ruakay mo. Sabi hayaon, sakat ka patay kudko. Amo yan. Ang kana subay hadya, amo at timbatukon sin tiap-tiap, hambok din kato tanim. Na amo yan, ayaw na to kalupahan, doonhan. Yaw matublas sarair. Haadlaw yan, bukisan na sin Allah subhanahu wa ta'ala nakatatapok halom sin bigijantong si mano siya. Hangkan na inikatantan, yari kita hadun niya, tukasun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Diha lauman sin gumiini. Bang biya diin. Sabab doon hayan, in amoy in pag-iyanon akida mo. Amin panghukuti sin bigijantong mo yun. Tungod paparkala piyang daakan kayo mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban siyempre langan niya. Doon haon bukisan na o kabun na. Iban sin niyat. Doon haon. Na doon haon lang ta, ini gumawa na roon haon. Bang haon o roon haon in marayaw, iwan haon urun haonin mangi. Sabab may ta, iruhal na kay mo in kitab mo, ipabasa. Na, hasabab ito, in mano siya malapas doonhan, amin nagaangan-angan siya, hindi pa hababaw sing gumiini, nagbubuka-buka siya ri matay mainamal niya. Bihan, amin mga bariman, bihad to. Naman jari doon hawak to yan, bang pagduhal sing kitab niya ring harapit patuo doon haon na magwayang inipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ibang pag-iyan, basahan niyo yung kitab ko. Basahan niyo, impangannal ko ini, makasuda ko narka. Sa kaliyaritoy, kiaruhal ka ako deng harapit patuo. Magwayang hawak to adto, sing kuyag ni. Amod tim marayaw, singuran, amod tim marayaw, batukon. Insarew-reyaw batukon sing kita amunin amal piang daakan simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. But in siya diaak sin Tuhan na to Rabbul Alamin, pahinangun sin karidaan niya, pahinangun sin kakuyakan niya. Hasupaya in kakuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala amun hinang mo, kumuyag kay mo, dahil hapagkuyag niya kay mo, lumasa siya kay mo, dahil hapaglasa kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala, makadawhat kau sin rida sin Allah subhanahu wa ta'ala, amunin sabab sin hikasud, palawang sulka sinambok ipon. Batlong si mga ulama, magbisara, di hikasud in taon sin amal. Inhikasud, palawang surga, rida sin Allah subhanahu wa ta'ala, minsan din kaawdan, tiyo-tiyo. Minsan din kaawdan, tiyo-tiyo na hinang muring ang mga amal. Impagyanon tiyo-tiyo sa aking mukugdan. Misan na isang mataod, bang palso katan. Bihan. Tumuyo na kita bihan, maghinang, long tain ini, katan sa ikaw yung nagtali. Panglago pa Allah ta'ala, ikaw yung nagtali. Panglago ha Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikaw rin sabing nagtali. Nagpikilan. Na inyad to katantan mo, pawaran mo, in go-go sin pagsusun, sabab uno-uno hinang wala na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inya tukatan di manjaray hinangon sin tao takakal. Di manjaray hinangon sin tao takakal. Bihan. Sabab bangkaw naghinang ha uno-uno na pakaradyan, ikaw yung nagpuunan, nasubay ikaw in maglawag sin sulka mo, amoy in ini patindog kaw sin sulka mo asal. Yari pa kaw hadun niya. Ba't kita sana maghinang? Sa di kita makahinang halugal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Suway ra kita maun amoy in pakawayan sin Tuhan Rabbul Alamin. Amoy hindi na kau mahusa tiyata ka manakay mo asal. Bihan yan. Na amoy adtuin suway batukon sin tiap-tiap hamok din katutan yun. Ubos biyeta sin Allah subhanahu wa ta'ala, hapagbukis sin bigi jantong si mano siya, doon na yan, bang uno'y tiyatapok niya roon, uno'y marayaw, uno'y mangi, laon sin Allah subhanahu wa ta'ala,
fama lahu min quwwatin wala nasir. In tiap-tiap manusia wayron gaus niya. Way gaus niya ri halaw man sin dunya, labi wayron gaus ni hadlaw akhirat. Bating kita ini ri, way sini gaus ta ini. Bat bang kau ri dihilan sin Allahu Ta'ala, di siya magrida pabisarahon kau sing kabayaan mo ibisara, di kau makabisara. Hangkan na suweh kita nangayo tabang pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kau makapanaw, pakain kabayaan mo panahon, bangin Allah Subhanahu wa Ta'ala di magrida. Di magdihil kay mo, kapatut, manaw. Bihan, ing katantan daing ha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Wayroon gaos niya, way kusog niya. Iban wayroon makatawang kaniya. Hadlaw akhirat. Biha. Na, ubos biyata, doon haon sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kau, in pakarajaan. Yari na isabsiyabot kato, tanyo indikmat, sin Tuhan Rabbul Alamin. In suway hadya kita manganal. Bang unuin, dihil kato. Dirihilan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ri siya, humajat, amuin bayaran siya. Di siya humajat, amuin, launta, uno-uno na in kabayaan matali mo bihan. Himinang ka niya. Inyan dirihilan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lasa niya. Bihan. Iban sabab simpangipati niya. Amin hangan niya insya Tuhan Al-Wahhab. Sa pagyanun Wahhab, amin mangdihil di humajat bayaran. Hibah laong niya. Amad ting sifat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bihan, Tuhan Wahhab. Narangkaw ini manayma kaniya, amuin hangan niya in siya Wahhab, na ini kau yan matagkaw Wahabi. Bihan, Tuhan Wahhab. Amad to. Na, ubos lang niya, unin nikmatin. Beta sin Allah Ta'ala. Was-sama'i dhatir raja'. In langit, yaon. Amoy in pagtawag lang ni hambok ding mga ngansin langit, ar-raja. Mahita. Pag yanun raja, ngansin ulan. Bihan. Amoy in magkahulog din kaniya. Doon. Mahita to, magbalik mari, pagumi. Mahita, in asalan niya rin di hagumi, amin umangkat pataas. Ubos doon haon, sauron sin gabon doon na taas siyon paruunon. Ubos doon man hayaon, Allahu Ta'ala rin magbaya bang haon siya panaugon magbalik. Mahita, sabab doon haon nagtatagad in gumi, amin magkakunahan kaniya. Wal ardi datis sada. In gumi, amin asalan darwihan, timatagad, hasupaya, amuin ini buka sin amuin uno yaon, buka sin lupa yaon, sin gumi yaon. Bang siya miyo muka sa abo, mahulog na in indigenous kabigi-bigihan maun palawom sin ini lupa yan. Na, paghulog mato sin kabigi-bigihan, paghulog sin tubig ulan, amunin raja laong niya, doon hayaon mahumod na in bigi, doon hayan maukab na isa magbalikin, ini lupa yaon, gumawa na roon haonin dahon, sin amuin bigiyad to, iban mananap na in, gamot niya halawon sin lupa. Mahinang na siya, tiyak panghianom. Uno-uno na yung nakabutang doon panghianom yan, hikapag mumpaat na si Mano siya na isab, dahil di hababaw sing gumiini. Amo yan. Na, hasabab yan, mga kataymanguran ha kama Islam, subay na to, daran in pagsukur pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabab, inyan katantan, dirhilan sin Tuhan na to Rabbul Alamin, di siya humajat, laungta, amuyin, ini, bahagi anta sin ununo na pakaradyaan ta. Sa ing kakunahan niya, jatay maun mo inyang katandeng kaniya. Amin halawm sin akun mo inyaon, bang bukon daing kaniya, di kau makahampit sin mga nikmat niya.
Ipagsukur mo pa Allah subhanahu wa ta'ala, in amoy in katantan, dahil nga mga nikmat piya na og marikato pababawsin ini gumi ini. Amo yan mga katotay manguran. Nalaw niya tumubo na ron haungon ini panghiyanom, pasalsin amin yadto, dahil ha pasalsin tubig yaon. Na in tubig, Allah ta'ala yung tagda po. In gumi, Allah ta'ala yung tagda po. Na, amo yan. Na, pag-ubos beta kato, innahu laqawlun fasal. Inyan katan, guwa katan, biyay halawm sin Quran, way nalipas. Kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yarina. Biya kita sin iyan, uno-uno pakaradyaan nyo, wing baka mo pa Quran. Yan daruunhan katantan. Wayroon yan kulang. La ratba wala yabis, illa fi kitabin mubin. Wayroon mapitak, wayroon matahay, wat malaingkan yan kataan nakasusulat alawon sin Quran mahamulye. Biha. Deng hari hadun niya hihinangon mo yan daroon halaw. Iban jumatuhad law akhirat yan dakataan halaw. Na, amo yan. Insubay, pangannalon sinambuk pahambuk deng katot taniyo. Na, pag-ubos, beta sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma huwa bil hajl. In pagpapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala katan piya panjari niya, labi-labi na to din nasabot ini. Ini bukun ini, piyaon sin Allah subhanahu wa ta'ala wayrong kapus paiddahan. Malago ka paiddahan, hapya panjari ni. Ini katan. Batu bangway im mga ini, tuan, wayron sa ini, binsana kita. Biya, bangway ron gumi, paghulaan. Bang wayroon gumi, wayroon tiyanum. Biha, damik yan in langit. Sabab ini katan, nagtutulong tawang in langit iban sin lupa. Hasupaya, in katan sin tumbu-tumbuhan iban sin katan, uno-uno na. Pag inumakan sin ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala runan, nag-init tatawang in langit iban sin lupa, magpajatusin dagan sin katantan, ini tumbu-tumbuhan iban sin uno-uno na pakaradyaan dahil nga mga nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala, yan katan dahil nga amin ini langit iban sin lupa. Na subay hadyain kita magsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala rin hawakto pa wakto. Bihan, nikmat di magkatimba-timba, di kakausan sing kita itungun in banus sinuno, in nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yan biyabita damikian kato alam sin Quran. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bang mo itungon hambuk-hambuk lawakon bihan nikmat sin Allah ta'ala di mo kakausan. Itao. Batin tanda ni aun ding mga nikmat yari hakin hawabaran tari tamisang kaigatan. Yari na habaranta. Bihan. Na. Amo yadto insubay pangannalon ta subay daran kita timutukbal sin pagsukur pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Na sa sumakawa in akal si manusia lumag tikduhanan, lumag kulina, amin hasupaya maakading kabayaan ni. Hasupaya amuy in karulan in amuy in kababayaan ni. Beta sin Allah subhanahu wa ta'ala, innahum yakiduna kaida. Kita kau yan. In manusia lumag langta ini kulina bagi nawabaran ni. Biyan. Sinyaon siya kita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin nagpapanjari kani. Nalaong sintuhan na to Rabbul Alamin wa akidu kaida. Inakulong sin Allah subhanahu wa ta'ala aun da isab kabayaan ko kaniyo yan. Kamu piya panjari ko. Aun. Biha. Nariyak na sinamin hadis kudsi, bakas na nabasa. Abdi, ana urid, wa anta turid. In radita bima urid, agnaituka amma turid. In lam tarda bima urid, at'abtuka fima turid. Wala yakunu illa ma urid. Laung sinallahu ta'ala hadis kudsi, ipon ko, aun kabayaan ko.
Hindi sab kabayaan mo. Nabanglaw niya kau magrida sing kabayaan kulong sin Allah subhanahu wa ta'ala, dulan takaw roon hakatanaman mo. Hakabayaan mo. Bangkaw lang nga rin magrida hakabayaan ko, doon takawin sa naon ha kabayaan mo. Wala yakuno illa ma urid. Wayroon da jumato, hang sulag uno-uno, amurain jumato yung kabayaan kulong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nakita ka mo yan. Nahasabab yan, imano siya lumagkuli na. Mutas din hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mamuting pa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mataon saan mano siya nang himuting pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan. Bangaon kabayaan niya, pajatuhon, pabaran niya. Bihan. Atas mamuting. Bihan. Yukop na inakama Islam, yun magkakanap. Yun magkakanap. Ubusin to himinang hadis, puting. Bangman maakad din kabayaan niya. Sinya on nagbabay tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, wayroon da jumatuhang sulag uno-uno, buat malaing ka na mo rin kabayaan kulong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan. Na, hasabab ito, siyambag sin Allah subhanahu wa ta'ala niyan, biyay kato taniyo, wa akido kaida, inakwini aun tuod kabayaan kulong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaniyo, pakatahan, aun. Pamahilil kafirina amhilhum ruwaida. Laun sin Allah subhanahu wa ta'ala na palayamon ko na ay mga nagkupur kako. Dihadon niya palayamon ko na sa dumatong dain waktu nila amuin bukon na malukay jumaturayan. Sa dihadon niya palayamon na sila. Sangdan na kamusing kabayaan niyo. Bihan. Sabab na inuno pakaradyaan, wayron da uwian sing kita niyo, mga kataw tayo manguran, kaniya in dunya, kaniya in langit, kaniya in adlaw akhirat, kaniya katan. Sabab yan, im mga tao tagaakal, im mga tao, amuin inipilihan, yaon kanila, piyapakay nila, in akal nila, iban pikilan nila, ilago sin, amuin dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo tiap-tiap hambuk den kato taniyo. Di kita jumato bang ini bukun den ha kawasa iban gaus sin Allah subhanahu wa ta'ala. Asabab yan subay hajay tukbal na to yung pagsukurarap kaniya. Yari, biyay ta kato taniyo. Id mga kafir, bang masi-masi, pag yanun kafir, amuin magtatabon sin sara niya. Amuin pa upluton nila pagwa bihaan, ipamuting nila pa, inamuin pikilan nila iwan aktal nila. Bihan. Na, ubos doon haon, na, wayroon da, jumatuang sulag uno-uno. Asabihan ng mga tao tagaktal, makad sila haamuin, partawakan sin kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bangway na pakuyan niyo, pakain ka mo makuy. Papirru ilallah. Pakuy na kamu harap patuhan Rabbul Alamin. Hati niya, yung mga kamu nasasain, ini akibat niyo. Wala kimukugdanin hinang niyo. Pagtawbat na kamo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bing na kamo patuhan Rabbul Alamin. Ando kaylo, asupaya, bang di pamabot inamuin, manahot sing kita nakatawbat kita. Insyaallah subhanahu wa ta'ala puas. In pakaradyaan katan kalaungan na hinangta. Habang mayan imukat na kita rin kaniya. Miutas na kita rin hakakainang amin wala. Ini Allah ta'ala roon nagrida ha mga hinangyan. Mga katote manguran haakam Islam. Na mura-murahan pagbarakaton kato taniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala im mga waktu rihil niya kato taniyo pagsukur kita harap kaniya dahil nga para sa babansin pangduli niya pa amin karayawan piyag marayaw niya amin tiyay ma na to insyaallah subhanahu wa ta'ala pangayon na to kaniya in tawfiq mura-murahan mahinang na to lutuanan in amuin piyag alupan na to hawak to in insyaallah subhanahu wa ta'ala manghumbay dako kaniyo katan aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allah
أن محمد رسول